Congress po tai khon huwa hei an ron lang veleta general consent pek that phut an ron tia tunlai politics boruak ti ngai nom taka hianin in ron tel har sha duain chu wan zon in ron chevat vat zero ron chu vat zero news mo tin sarkar sumsen ti tlem dan zon ti chungchang le zpm ina hian malak nan ron pholan le facebook a hianin engemoni thil kan han riek ho don ani angai nom viawang eng poni se Congress lamina general consent pek that phut ti hi July ni som sang ni som ni palia press conference an nei ania ei kan han chiaranga kan han riek don ani Congress shwai tu te chuanin voin chun dar som pahni khan aizol press club a press conference nein zpm sarkar in cbi ne na general consent apek tun haya an nu kir le chungchanga Mizoram chief minister ne na ngen na an thelu ti soin in thanma an in tiam ang ngeya general consent pe thale turin kan nge na kan phut bok ani antiani Congress shwai tu te soidanin kan chief minister hian Mizoram corruption anasat thule chumi do na tura CBI an kolu tur thu mi puite ma voi duai lo soi to a tin honorable governor thu soi December ni som pali sang ni som ni pathuma assembly house a soi ho na po kan sarkar kalta khan lok ayukta in CBI ne na pek arot pathum lai kan sarkar thelu kan sarkar in alodang chata pek aphal lo kha ania keini ero chuan general consent kan pedona engma phalna min dil angai don lo an kuta thulu chu an investigate mai don ani tin asoi ani he athu soya ke case pathum asoi hi Mizoram sarkar noya public servant te chungchang ani awangin he athu soya hian central sarkar noya na thokte chungchang ni lovin Mizoram sarkar noya na thokte chui chungchang ngei asoi ti phatrual ani lo an ron ti ani congress lam unaw te chuan mo chief minister le state sarkar noya mi poimo telaka complain lut huai takle complain lut huai takle theibik nei lowa chui hi anthu hnuaya om Mizoram police le anti corruption bureau te tan thil theilo tluk ania chu wangin heng VVIP tele an hnai vai te chui tur chuan anthu hnuaya om lo Mizoram lok ayukta le Central Bureau of Investigation ang te hi ama Pu Lalduhoma kan chief minister ngei po hianin aring zo kaniti achiang le ani December ni som pali sang ni som ni pathuma assembly house chief minister thusoi bo zuina ni ngei turin ZPM sarkar limkhan gazette notification December ni som ni pariat sang ni som ni pathum choin Central Bureau of Investigation in Mizoram chunga investigation anti theinan phalna general consent chu pek anita a he notification Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946 be channa chua hian central le state sarkar na thokte clear lowin chui phalna general consent pek ani a Mizoram chunga state sarkar phalna ashana lak ngai lovin central le state sarkar hnuaya na thok public servant te chui phalna power and jurisdiction chu CBI pek ani tina ani hi December ni som pali sang ni som ni pathuma assembly house chief minister thu soinen po a in mil thap ani antiani congress lampang unaw te chol mo amaro chu CBI director atanga lekha kan don June ni som ni sang ni som ni pali chu chuan lama mangin CBI director in state shang chief secretary te na generic draft consent notification aron thon chu angai ngai mangin gazette notification thar July ni khat sang ni som ni palia ti chua ani leta a ama December ni som ni pariat sang ni som ni pathuma kon notification om chu om zenei lowa anron siam le ta si ani hei kalorin dan chi ania state shang chief secretary te na hianin CBI director in he lekha hi athona Mizoram state chau ani lo ti khalo hreta ila state danga hianin hetianga politics a in beinan an mangangem ti chu zona om thei ania Mizoram a hianin hetianga party shang te na politics a in beinana an man na chan hi chu ZPM kai shuai Mizoram sarkar hianin thanti dan ni ma khanin CBI chungchanga hianin thule hla an lo nei to awang khan hetianga in beina hi aron om chhota big ke mani state big a hianin ni na ngai thei ani hetianga hun reilo te chunga ZPM sarkar in thu anron chuale tak chungchanga hianin chan pani chau om theinin kan hria a pakhatna chuanin Pu Lalduhoma kai hruai ZPM sarkar hianin
ngai to na film mang lo le mi pui ma an thu tiam te assembly house a december ni som pali sang ni som ni pathuma chief minister thu soite kalin cbi director in state tin chief secretary te hna generic draft consent notification aron thon hi angai ngai in an lo pom ringot mai ani panina chuan Pu Lalduhoma kai hroi zpm sarkar hi corruption laka a fihlim lo ani ti wantlang hriata soi ana satak em awangin CBI chui ni hlau wangin CBI director lekha hi chuan lama an manga CBI tana general consent pek to hi antan thilhim lo le hlaom niya an mu tak wang ani thei an ron tie ni helai hi congress lampang hian an ron chua huai khop maya deng khong ang reng khop me hi ka voi khat hriat na nia pani na chu Pu Lalduhoma kai hruai zpm sarkar hi corruption laka a fihlim lo ani ti wantlang hriata soiana satak em awangin CBI chui ni hlau wangin CBI director lekha hi chuan lama an manga CBI tana general consent pek to hi antan thilhim lo le hlaom ani an mu tak wang ani thei ron tie ni congress lampang unau te chu an ron chu huai ngai mai CBI hian state chunga thunei na nei lo ma se section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946 noya state sarkar in thunei na apetheya tuna central sarkar noya thokte chau chui thei tura CBI hne na consent pek hian Mizoram mi puite tui halna atire lova ZPM in thlanma an thutiam po hi anti hlotling bok heklo an ron tiani hi congress thu chu ania ka duain thu hin ron chuatlaya a boruak a re don nuwa ti hen ron chualea nge nia congress lampangina an plan jok o tuna hem boruak o mek tlemin handai deu se inthar thole tiang te pon ti theni a kha chu ka hre to lowa duai chona ron chuatlai ka te a boruak tak tak lai khanin ron chua turania nge nia an mani hianin e la boruak ka lom le te pon la ti theini mo hetiang hi congress thu chu anita ti chuan MNF lampangina an thu chua te ZPM lampangina an thu chua te khang kha kan hresil nel nual to ani ZPM lampang chuan in general consent CBI hena pek ani na hi ala standing renga heti lai hian state government employees te corruption le poi khoina chui tura CBI hena consent pek konga ZPM kai hroi sarkar hi anung tol don lo ti po kan hriat lana thawome ti hi ZPM lampangina an press conference an ron chu ani nakina kan lo thiranga CBI in Mizoram sarkar hena hianin consent te po alaron deal nge in rin oma nakina mo chuti huna chuanin hi ZPM kai hruai Mizoram sarkar hianin consent ape ngam don nge don lo chu nakina a hriat chau don ani chuwang chuanin ZPM lampangin kan din na ngai kan lading renge antia then khatin an lo be mek boka hi chu nakina a hriatang soiwa ka ngai lo wanglai ne hianin sarkar sum sen ti tlem dan zon an ron tia hemi editorial an ron zia ber chu i Hmar an kol thei zat ti tlem chungchang te hei chu ni zan lama ka riek to ani tin bu faiman cheng som panga kha cheng som thuma ti to khami kha subsidy an ti tlem don ta kha wang hanin sarkarin sum tam tak kha ahum thei don nin an soi ni ti chuanin wanglai ni editorial hen te hian ngai nom takin ron zia ka thil then khata sumren chem na tur sang sang akal pui mek laya thil danga sum tam tak sen bel na tur asiam thar zela party mi te vur na ngai thei thil phua chop tak tak thenga atile tlat tho si ani chuan a fel lo hleang sarkar hi a fim khuranga ya a insu manga ya party mi te vur na ngai thei na in siam sak bel lo zonga a kalanga yani aron te ni hetianga wanglai ni editorial ron chua karin chan chu consultant ruat thar ho kha ni mai theya consultant an ruat thar ho kha an hlopo kha chu tianga tlem ani mi alowa chu wang chuanin sarkar sum sen ti tlem dan zong chungchang a hianin ZPM kai hroi Mizoram sarkar hi fakna faklak an ni na laya aron fakmaya tin engemo angai mo deu aron tar lang tel bokani eta ZPM lampang po hianin an Instagram page ha hianin ti hian an post ve boka June Ration bo fai quintal sang thum zali safe ani an ron tia bu fai peng bo om thin chu stocka manani ti chuan hemi quintal sang thum zali hi OMP re chuanin vaibel chikhat point pani 1.2 crore vel anga ron tarlan ania sum chu unsafe nem hem khop mai
chu ti lai chonin mitam takina ZPM an beina le ZPM poina ni anong ai poimo tur dewa kalorin chu hemi chairman ti sang sang entinan mifko ti tezit ko mamko MYC chairman hetiang hlo chi sang sang atira cheng sangri ta tanga cheng sing lian ti pungloi mai hania a pun na he atamang renga JRF SRF te kha India ram puma JRF SRF red kha JRF red kha cheng sing thum sang khat kha kumtam taknuwa cheng sing thum sang a ron ti punga ni cheng sang li velin chuanin SRF atira sing thum sang a kha singli sang hian ti pung chawa apun chu cheng sang sari velania khang teng te pok kha han ngai to chuanin tuna chairman lo pung hi tu tam vet vet khop maya ma se ZPM lampang hianin na tak tak thok tura kan be se ani chuanin ni tina an mamo an thil mamo ni tin an thil mamo anin phusuk theina tur khop lo man chu an don ve ngai ani an ron tia om ve khop mai ZPM lampang ina an ron tran chan po kha ma se hei taka hi opposition tena ZPM an be luai na kha ani vele thawani khadiang hania Mizoram politics din hun borok chu angai nom thin khop maya voina kan rek chu he general consent pek that phut congress lampang in an ron tia hei po hi angai nom vio mai congress lampang thuron chua po heta atopa pakhat na le panina a panina pe hi chu thudeng khong deuh hlekha nia corruption la kan fihlim lo ang khan ron ti deuh titi to mai se pulal do ma kai shoi ZPM sarkar ha congress lampang chuan mo chuanin sum in ren chem na chungchang a po ZPM sarkar hi chuanin thei to pa chua thil tam taka ma la faklak po an ni an malak na hi chuanin he ma se heta wanglai ni editorial a aron soia hianin sarkar hi afim khura in su mangaya party vu na ngai thei party mi te vu na ngai thei na in siam sakle thil ti bel lo zonga akalangai ni hi fair le hianin aron soi boka poni se angai no mani soi to anghanin ka video ma salama te poko soi to train ani congress te MNF te pon tha anti da nangin Mizoram an lo kai shoi to a hei le chen hi ma tastakin min son pui to ani tuna ZPM in tha anti da nangin Mizoram an ron kai shoi ve don ta ani ZPM in a tha anti da nanga Mizoram an ron kai shoi na hin sarkar ma sa te aya mason na nasazoka aron thlen chuanin mi puite phun tuna phun na saviau te po hi nam phun na salutuk lo mai theya ma se ZPM in a tha ti dana aron tha ti dana nga Mizoram a hruaina hianin sarkar ma sa te aya mason na athlen na salawani chuanin kha apoi ve viau theya ni an mani tam po khan ei chu politics ania tuna hlasarian sarkar tana hunan langa ani ZPM po hian no kan clear chho zelanga politics boru hi angai nom chho tel tel don ani